Ngenza kwethu ngiyethemba ukuthi niyaphila. Lena-ke ividiyo ebukeka i-trend-a-ke ey'nkundleni zokuxhumana eveza-ke njengoba-ke kuthunjwe lapha-ke owesilisa obefundisa lapha-ke eMangosuth University of Technology eMlazi-ke eThekwini okuthiwa-ke uthunjiwe wey'ngane zakwethu. Kuthiwa-ke ngoLwesithathu umphathi wenyuvesi-ke uSolwazi Mathews wazisa abezindaba ngokuthunjwa-ke kaMnumzane Shane Dorika ovela-ke kule vidiyo noma-ke kulesithombe ofundisa-ke lapha noma-ke emnyangweni wakwa-Electrical Engineering osefundisa iminyaka ngo-26 kule nyuvesi. Kuthiwa-ke kubonakala ividiyo-ke wey'ngane zakwethu bakuzibonela kule vidiyo-ke ey'nkundleni zokuxhumana iyatrenda-ke imveza ngesikhathi-ke ethunjwa noma-ke kungabonakali kahle abenzi bokubi kuyona, kodwa-ke noma-ke uSolwazi uthi-ke lesi sigameko sishaqise kakhulu. Uveze ukuthi-ke lezi y'ndaba basithole-ke ngomsombuluko wabe-ke esesisukumela phezulu lolu daba. Uthi-ke ukubaphatha kabi kakhulu ukuthi-ke kuze kube manje akekho-ke obanikeza ulwazi oluphelele ngoba-ke kusobala ukuthi kukhona-ke noma-ke ukhona owabona kwenzeka lesi sigameko wasithebula-ke wasifaka kwezokuxhumana. Safisa ukuthi-ke onolwazi ngalokhu abekele emaphoyiseni enyuvesi ukuze-ke umnumzane Dorika abuyele-ke emsebenzini ephephile ngoba-ke ukunyamalala kwakhe kuphazamisa-ke izitshudeni njengoba-ke kubhekeke ekuhloleni kwazo, kusho-ke uSolwazi. Utshele-ke abezindaba ukuthi-ke nakuba-ke bengasazi isizathu sokuthunjwa kwakhe, kodwa-ke bakholelwa ekutheni kuhlangene nokufundiswa kwakhe noma-ke bakholelwa ekutheni kuhlangene nokufundisa kwakhe enyuvesi. Uthi-ke akukho ngisho-ke ezinye izinto abekade-ke eyingxenye yazo kubala-ke ukukhishwa-ke kwamathenda enyuvesi. Uthi-ke ukubahla noma-ke ekubahlanganiseni noma-ke ekubahlanganiseni naye kulesi sikhungo ikhono lakhe elingandile-ke lokufundisa noma-ke lokufunda nokufundisa. Siphatheke kabi kakhulu-ke noma-ke ngabe yini embi-ke eyenzeka-ke kwisisebenzi senyuvesi sesitshudeni kwenza-ke umonakalo omkhulu. Kuyasidida-ke okwenzekile, kushiya-ke imibuzo yokuthi uma bekade-ke befuna imoto kungani-ke bengathathanga imoto-ke yona ayekwe-ke yena ebuyele emsebenzini wakhe esho. Uthi-ke njengoba-ke kuqhubeka isikhathi kungekho-ke okuzwakalayo nesikhathi-ke sesitshudeni siyalahleka ngoba-ke kufanele ngabe ubhekene nazo, uyazilekelela ezifundweni zabo. Uveze ukuthi-ke uzobhalela incwadi ungqongqoshe-ke wezemfundo ephakeme uDr Blade Nzimande amazise-ke ngalesi sigameko. Ulwazi lwakhe lujule kakhulu emkhakheni wezobunjiniyela esho. Uveze ukuthi-ke lesi sigameko senzeke ehamba ngemoto-ke emnyama yohlobo le-Honda CR-V. Umengameli-ke womkhandlu student representative khanseli Mnumzane Vusi Mthetho uthi-ke lesi sigameko sihlukumeze kakhulu izitshudeni njengoba-ke zincome iqhaza likathisha wazo. Unxuse-ke abanolwazi ukuthi-ke bawulawule. Okhuluma amaphoyisa esifundazweni Colonel Robert Nyashitunda uthe-ke kuvuliwe icala lokunyamalala kowesilisa oneminyaka ngo-61 yobudala ngesonto. Uthi uphenyo lwenziwa-ke esiteshini samaphoyisa ase-Greenwood Park.